izvešće vam po jednu koreografiju. Koncert uobičajeno naravno počinje najmlađa grupa, a ona će vam se predstaviti koreografijom uz numeru Žuta podmornica. Muzika je obrada poznate i čuvene teme grupe Beatles, a izvode je Branko Milićević i Hor Božić. Uživajte! Non è facile. A ne, no, nešto ne sluša. Evo ova. Malo portier. Još malo. Svaki dan
To su od vesele.